खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर फरायसालिमानि बिगियान ब्लकनि गोदानै लुफुंजानाय ग्राउन्डफोरखौ दिनै बेखेवनानै होबाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बिटिआर सरकारा बायदि बायदि बिथिङाव जौगाथायनि हाबा मावबोबाय थानायजों लोगोसे गेलेनाय आरो सोलोंथाइखौ जौगाहोनायनि थांखि लानायावबो उन जाना थायाखै। बेबादिनो बिटिआर सरकारा बिटिआरनि गोबां फरायसालिमाफोराव सोलोंथायारि सानज'थाइखौ जौगाहोनायनि थांखिजों हाबा मावबोगासिनो दं। जों गोबां समनिफ्रायनो नुनो मोनबोगासिनो दं दि बिटिआर सरकारा बिटिआर ओनसोलाव गेलेनाय बिथिङाव जौगाथाय लाबोनायजों लोगोसे सोलोंथाइखौ गोजौ फारसे लांनायनि थाखाय बायदि बिथांखि लाना हाबा मावबोगासिनो दं आरो सोलोंथाइखौ गोजौ फारसे लांनायाव मोजां सोलोंथाइ लानो हानाय सुबिदानि थाखायबो गोबां फरायसालिमाफोराव गोदानै फरायसालिमाफोरखौ लुफुंना होदों। थिग बेबादिनो दिनैबो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर फरायसालिमानि बिगियान ब्लकनि गोदानै लुफुंजानाय ग्राउन्डफोरखौ बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एमएलए पबित्र कुमार बर' आरो गरेस्वर फरायसालिमानि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोराबो बाहागो लायो। गरेस्वर कलेज आमार आगोर पुरानी उत्तर कामरूप और बाक्सा जिला जेतिया आसिले यार पूब प्रांतर और एतिया तामुलपुर जिल्लार अन्यतम एखन उच्च शिक्षा এটা অনুষ্ঠান হয় और गरेस्वर बहुत पुरानी एटा ठाई হয়। ইয়াত बहुत जाति जनगोष्ठी एकेलगे आछे, बड़ो, करनिया, राजबंशी, अসমীয়া, राभा, बंगाली सब आछे। सो এই गोटे जनगोष्ठीरे छात्र छात्रीबिलाक स्टुडेन्टबिलाक এইখন विद्यालयर पराय उच्च शिक्षा ग्रहण करे। यार किछुमान अभाव आছিলে। आमार सरकार आहार पिছত प्राय 2 कोटितকৈ अधिक ইয়াত फान्ड दिया होइसे और ইয়াত साइन्स बिल्डिंग एखन निर्माण करा होइसे, এইখন ऑडिटोरियम सेमिनार हल निर्माण करा होइसे और यार पिছত नेक्स्ट स्टेपत आमी साइन्स लैब निर्माण কৰিবলৈ गৈ आছো। মই বিচাৰিছো যে মই ভাবিছো এইখন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সকলো দিশৰ পৰাই আগবাঢ়ি যাব লাগে, কাৰণ এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ ওপৰতে হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিৰ্ভৰ কৰে। দুখৰ বিষয় এইটোৱে যে ইয়াত অত্যন্ত প্ৰয়োজন আমাৰ বিজ্ঞান শাখা আৰু কমাৰ্চ শাখা বহুত বছৰৰ পৰাই প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিব পৰা নাই বা সেই প্ৰচেছটো হোৱা নাই। মই অসম চৰকাৰৰ লগত কথা পাতিম যে गरेस्वर মহাবিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান আৰু যিটো বাণিজ্য এই দুটা শাখা প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে আৰু লগতে যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ অভাৱ এইটো আমি ইয়াত কৰাৰ কাৰণে কাউন্সিল চৰকাৰক কাম কৰিম আৰু অসম চৰকাৰো কৰি আছে। মোৰ কথা এইটোৱে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰধান আমাৰ যিটো প্ৰিন্সিপাল আৰু প্ৰফেচাৰ সকলক যে ইয়াত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো আজি নহয় কালি হ'ব, কিন্তু একাডেমিক্সটো যিটো শিক্ষা এইটো ভাল হ'ব লাগিব, কাৰণ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী অলপ কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ অভাৱত গৈ পেলাই কেতিয়াবা নিজৰ যিটো কেৰিয়াৰ এইটো তাত গৈ পাবলৈ বহুত অসুবিধা হয়। এইকাৰণে মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা সময়তে বিভিন্ন জবৰ কাৰণে ইনফৰমেশ্যন আৰু প্ৰিপাৰেশ্যন প্ৰাইভেটে হওক বা গভৰ্ণমেণ্টে হওক এই গোটেই কামখিনি কলেজত পঢ়ি থকা সময়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এটা পৰিৱেশ গঢ়ি দিব লাগিব। সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰে আমি এটা ইউথ এমপ্লয়মেণ্ট মিছন এটা লোৱা হৈছে। তাত আমি ছেটাৰডে আৰু ছানডে কলেজবিলাকত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পেজত 25খন কলেজ লৈছোঁ। ছেটাৰডে আৰু ছানডে তাত ক্লাছ কৰা হ'ব, যিটো নেকি বিভিন্ন জবৰ কাৰণে এইটো কোচিং আৰু অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম কৰা হ'ব আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী কলেজত পঢ়ি থকাই হওক বা বাহিৰৰে হওক আহি পেলাই সেই বিদ্যালয়খনত মহাবিদ্যালয়খনত 10টা বজাৰ পৰা গধূলি 10টালৈকে বিভিন্ন প্ৰগ্ৰামত এটেণ্ড কৰিব পাৰিব। ছিজন আছে, তেখেতসকলক আমি নেক্সট ফেজত ৰেগুলাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আমিও অতি শীঘ্ৰে কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ যিহেতু এডুকেশ্যনটো ট্ৰেন্সফাৰ ছাবজেক্ট আমাৰখিনি আমাৰ ইয়াতে হ'ব, কিন্তু অলপ অফিচিয়েল মানে প্ৰচেছ আছে, সেইখিনি আমি কৰি আছোঁ। मोनसे फोसावथाय बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशन सेन्टारा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। बे समाव बरमायाव थानाय आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशन सेन्टारनि फ्रि स्किल ट्रेनिंनि रेजिस्ट्रेशन खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं।
बेनिखायनो आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशननि फ्रि स्किल ट्रेनिंखौ लानो गोसो जानाय सुबुंफ्रा गोबाव सम खालामालासे गावनि मुंखौ थाबैनो रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन। बेयाव थानाय सोलोंनो गोनां हाबाफारिफ्रानो जाबाय पिकजारि आरो बेककीपार आरो नोंथाङा बे फ्रि स्किल ट्रेनिंखौ लानो थाखाय थाखो 8 उथ्रिसारनाय जानांगोन। नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननायजों लोगोसे बेसेन नाङै जाग्रा आदार आरो थानायनिबो सुबिदाखौ मोननो हागोन। लोगोसे रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव गोनांथि जानाय माखासे डकुमेन्ट्सफोरानो जाबाय 2 कपिस पासपोर्ट फट', मार्कशीट, बैंक पासबुक, ST सार्टिफिकेट, आधार कार्डजों लिंक थानाय मोबाइल नम्बर, इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 8011133336 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों जगाजग खालामनो हागोन।